Open the mama na tia winti ozo man from game. Mami why obi a me so ade so. Mami nkodo obi o me ya agenda. Mami nkodo obi a me twa so. Mami nkodo obi a wodo obi. Mami nkodo obi a nakoma akwa baabi. Lady be frame me. Osem tia koso me hawa me wo mu nam se wo hawo ne sei. Ne hawo nyina ne sei. One be ma bia wo. Say be ma no wo ne girlfriend na wo do no. A wo ne girl na tena for years. A wo ne girl ne ba be ware. Enti ohia we no na ompe no. But no de ni so ade so. Enti ono ne koda ba ku mienu na girl na nyem. Ti girl na nyem ye no se koya abortion. Na girl ne se be so me nyini me ntimi koya abortion. E na girl na wo. Enti girl ne wo ye no. Omuso the parents nso mpese be ma ne be wo ha awo ha. Enti omo pese wo ware girl no. Ano se mami me girl no me mpe no me de ne so ade so. Enti unim ne girlfriend no na tena ho ache na omo ba be ware se girl na tese wo no obi awo. Se na kuma ebu wa breaking the heart. But sa girl no so no pe no. E na all begging no say onware no girl no me di ni kotwa so na me nim se nyinse be but unim se girl no odi ni kotwa so no ohia no no na odi na no fefa ne hu. Oh yes. Na odi na no ka o me don o me hia o ba na girl no so nim se o ba wo pa ne pa ba wono no odi ne ya agenda keke eto no nyinse ne ba no wono ogin se me hia boy bi o pa ne na manye mama no enti no nyinse ne be ba ya ware hye wo ya agenda enti girl ne frame na me so ba wonim se mbo pese me tuufo a e wo mu se be ma no ni parents epese oware but I'm telling you sa my boy we warewa because mo hu se wo mpewo wo chumu tan ga na wo pe no no be bi obi obekwa kwosehwe no ana se ga nu mpa anware na obehwehwe oba afofra wo no do no efisa wo enye odonti na obae wo no na ayakono nti na obae ena ya mpa ne timu no ayakono nti na obae wo ye da ya wade ni nyina eyampa ya wonkrofo a awo nti ogina so ware obi because of awo nti ye nkwara nti otimi ye discipline ene obi ye netimi ye sa discipline no obi wo ha wo be hwehwe obe ye ne fo obe fe ne girl no wo no asa wo ye mistake anytime bi obehu bia na ho ye nahi anytime bi obehu bia wo ye mistake ma no wo ye oba memfa nyinsan entrapo be ma efi say wo gine say wo ne na nyem ne nti a wo ma ne nti no enti se wo ware wo a ene obeba be do wo a ipa chonte sa say wo hye Leah ene Rahel wo story mu a say wo hye Jacob no do Rahel na no do ne pa Leah wo ma no wo Leah wo nyina sema no wo kan say afedie Jacob be do me Jacob anno no said you do Rahel ne da Rahel nti na Jacob ye 14 years of labor be ma do ba when the extent I will go for that lady. Why you do 7 years? So ye na yamfa Rahel amano. Was son another Rachel amano. Was son another 7 years. All because he said he wanted that woman. True. Bam man, and you wanna war pe war, and you wanna war desire war. Now wo force ho. Bam be enim de ope we ma ko ba good enim de ope. We share oba wo pa wonim se we na me pe. We na oyo oba me don no me pesa me ware no. The same when it happened to a man or baby I was shabama or power wonim enti ebesre say woni obi wo relationship wutimi se ni pay one pel one frau one fa wonya hwe na wo na wo pere na wo to ade ma no na wo to mpabo ma no na wo ne have sex na wo yes wo just say you can use that thing to bait wo betimi dia bait no anya no e betimi amanyinsa ni nti akwakoye wo ho ade but at the end of the day akoma ni ho because oni ni tirimu no e ya akono nti no oba so oba be so bia hwe ena akofa wo aba ena won pese obewo ha wo ha nti wo se ma me nware wo saa me yesa oba no a me kasa me masa be ma ne nware me unno me mo aware me ayedai me ma me ba nti ade me ye bon wa na nti de se me wo baba ko nti de bi nsi ye ne eyi Abraham wonne eyi Hagar anwo wampam no because Abraham ne wo yi ena Sarah ka se nyame titie o yere no opam no ma ne ko ebe yese obenya bema bi obedo te se bema bi ohun se wo ye mistake bema bia na me de wo baba be twa so na nyinsan baaye na wo ani abro ne ma wo ne de ese wo ware me wo ware wo mpa na koma ni ho da chi wo tia oba bia na koma akodo wa oba pa jai se wo de nyinsan trapo bema no ti sa wo betete wani nyi da ana wo ye oba wo hia bema bi wo hia no no wo paninti no wo ye kwa bia so wo be se wo impress no wo say wo ye better than any woman obabi wa wo hia bema no ono no pe no a opese o prove kire bema no say ono ye better than every woman bia etibe no ade na ma he wo be sacrifice bibia just to say ebi ko dim say bema no wo ma ba mi ensa won life but ono pese o prove say ono the better one ayi ye fa ni say two face dibia one na yere ani no
Ani prayer na e ma bebre wo ho ana baby mamas bebre be no e kwa wi ase adwade ne sie enti eya yenya bote relationship mu no me se bompaye ma ho ka kyerade ma me kodo obi a wonno me e ma me kodo obi a wodi mi twaso e ma me kodo obi a wode me ya ade e ma me kodo obi odi so bibi so me mesia ba ma bi a oba be ware a lady ne so one ne na da gi so ma ware okay one ne na banam se wo pagal ninti no wo se metwen metwen kopem se be ware but no ne ema wo mu ohu so ye cheap no e twitwade so o de wo mu twitwade so atwen because girl no no pe no say this is the lady I want oba we na me pese me ware no ye me yere etenam so no na me pe ninti no o se on me na kopem se me ware no ama pe so because I no kra chem se wo ye woman of principles or ye woman of conviction te metwen ba wo twen no wanya ma ba mi ensa bi a wo de so ade edi musa ma no munya nipa ba ye de mu so ade so edi ye wo ma ye ware wo ne ye wo ma ye de wo so ade so so obi put the wire agenda na wutie a obi de watwa so obi efa wo se mistake ana obi de wo ye na de a eno nche se wabra baba ewiye wo de obi mpe no obi pe ade a obi mpe no obi pe obi wo ha obi wo ye de na ye agenda pa ba wo ma na ni da ho no ene wa benya be ma papa e chen wo mo de ne ye agenda no be ma bi wo so benya oba papa a wo chen ma wo de ne ye agenda wa hye ma sa wa hye o ma di ni sika sa enti memo oba mu wo do ho because obi wo ho na basa na o ma na ba mu abu e wo do ho e mo oba mu emu wo do ho ebre obi di wa ye agenda emma wabamu mu odo ho ebre obi fa wo se wode utwa so de wa ya ade emma wabamu mu odo ho ebre obi e fa wo se wo ye mistake emma wabamu mu odo ho ebre obi hu se wo ya akono keke etime makono na aba e na me di utwitwa me ho me ni business eno nkire se wabra baba wie ye di obi mpe no obi pe di obi bu nanim tia no obi be so mu eye ni yie di obi twitwire ye no ebe ye japade kese e de ma obi eti ye besre se be ma bi mpoto wo twena na so oba bi to wo twena ya eno nche se obi anno obi wa ekse eye ne se mennya odo papa bi ada wonya abotra de ehia se men jump into another relationship obi wa relationship be good ye na no jump into another one because one learn from the previous one is akwai wo bae gay wo ba ti wen ti wen nyina echi nya se na ye na ada eti wen nyina echi no on peme eti what is wrong with me eti na metimi asua de afiri mo tena say men jampo eti wo ba se ntesa the same structure you know before from besa de aba no asa ba be pin wo down eti memma wa ba mu odo ho eti se odo de wo hwammo odo ma wo nsasi fom wakono ko obi ho wo pe wo bi asem wani gi wo bi ho na wo pe nasem na you will do anything for him, you will do anything for her nipa na sai wa gina na wo wutirim no na it say Samson and Delilah Samson na wo do Delilah na Delilah no ebi na sia eno doesn't mean say wo bra kwa we efi say e bra Samson na ni ba ne ho so do on catch a radi say ka be ma me last chance say nya me ma na ni sa ba bi o ma na ye ne wo bi antimi anye wo ma na tamfo nyina wo de na tamfo hye ne na ase etime so se memo abamu mu odo ho ena de to so biem se odo mpo disappointed wo kodo obi no de wo sika dwa nanka se wo kodo obi na se nipa na emu odo no na nipa ne take you for granted a mema adwembone ma wutirim ema wo so mfa nhye wutirim se ne me so me disappointed mema me so me disappointed ma da bi because e bia wo bofo papa e ba no ono na wo be disappointed no yefi se o nipa bia ade ba ko adwo me hu abrabom ni se obia bonsam nipa be di kan ba life mu je se nipa o ba life mu be how obi ba life mu be tete se wanya better na wutimi de cha onyame de ne de ba ebre bia wo obonsam de be di kan ba nipa bonsam timi fa no so be hawo because bonsam fa nipa so na ye adwuma se de bonsam bowura Judas no a wo de ne ye na ade ne sa nso na bonsam timi e fa nipa so edi ya de fa nipa adwembone so nipa selfishness so nipa abufo so edi ya de say impo sabonsam fa nipa bi so e ba wo life in terms of relationship odom na se nipa no won sa wo fom nipa ne take you for utim se nipa we wa ba yusu utim se nipa we wa ba abuse wa ka kire de ode foforo bi beba ye fa ne God of restoration or restore what the foforo bi beba na mom no the foforo beba just said the odi kan ye what they would check just say we bitterness efiri mu just say we offense efiri mu na mom say wo we hye bone betu nipa no a nyame ntimi fa nipa foforo ma say wo we hye wo ex no bibi bone bi nto no ka bi mmoni nku no wonyam onko no maduro bi ngu wo hye say wo ex husband no wo ex wife no asase mu be pai ne wo kwa wuram na wuram a eno de nyame mfa ne de ma efisi onyankopon hu say wo unforgiveness
unforgiveness wo bitterness wo offense wo mu a wontimi ma ho na mom say wo release nipa no wo release wo ex-boyfriend or ex-girlfriend no anase wo release wo ex-husband and now wife na wo mistreat wo abuse wo di woni wo tete wo say wo gie mu na ka say rade de ma fa mu nie me de ma but we a God of restoration. You can restore the years. Restore me, mame oba papa. Mame bema papa. Send me a mid-donna me investi ye. I will bema we mu. Mid-donna me investi wo ba we mu na answa ba no. Wo se de ni peduan anu anu wocha. Ma obi nso media aba papa o me life. O wa jo obeye. If you say we are se de wodua na anu na wocha a principle. You can go to God. You know God is a just God. Yes, a friend judge of all. You can go to God already. Mishia bema mishia oba me de makuma, me de majine, me de me bibia me dono, me sacrifice mano, me give me de me hunyina mano, me doni ye. But what the bonini tuameka. But the mediano, mamincha swaba. Emma me branya kwa. Ma obifu fronso, eme domesa. Ma obifu fronso me huwa mesa. Ma obifu from me krokro mesa. Ma obifu from Fedi JB mreme. If you say, no, na me dia ye. Eti mamincha ye no. Eti nipa na oye me bonini me jem. Ejem won ko bebio and oye wonu a wodua babone ama no won fade de media koma papa ne adwen papa no a me de ba relationship no ma obi nso medo me sa adwoa onyankopon no oye just God no sa aba papa na wodua woni pa bone for life mu no obema na so obi life mu if say tore bi enya ba bia wodua no eho no a na wotwa firi ho tore bi enya metimi ma wodua wo ba bi na harvest no every ba bi aba the harvest can come from anywhere wobetimi ayo obi papa na papa ye na firi obi foforo so e na e bia nipa na wo ye ne papa ne ono a na be hirawo enye ono a na be ye nhirama ba nya metimi de fa obi so e de ma wo ntie ne memu aba mu e wo do ho e mo aba mu wo do ho kra se odo ama won se sifom se odo edi wunya na odo de awrehu die brewa ka kire wade se nam se wudua ye nti wo ma wuntwa God of restoration God of restoration God of bibia to mesrewo ubesu osu ne mo wi ansan so de bi mo ate menim se o boyfriend bi na eja wo girlfriend bi na eja wo wukunu bi na eja wo wiri bi na eja wo wonse wonum bi na asore ye tia wo wadwuma yefo bi na asore ye tia wana wo boss bi na asore ye tia wana de ya wo maami bi wonua bi na asore ye tia wo mepa cho se wudo nyame na ne bota ye nti ne wafre wo onyame nyansa ano odi efi se esum ni ho a kane aba wo behu ye te ha yi se kane awura ha kane se kane wa ha kane nem enyera but me yenum kane no na ha yenye sum sa ha yesum na kane pie wa wo hu kane no eti nyame wa ye kane it will basum or penetrate through darkness. Nyame ye kanea. It won't who na ni monyam. This is sumba. Esum na ye a high to me ni pie. Eti dia wo famu na ye sumu but enum na nyame ye ni monyam be. Cause wo fam because esum na wato mu no. Empaba. Esum na eda abasa abri no. Eho na nyame be pie. Heartbreak na abasa abri no. Betrayal na abasa abri. Disappointment na abasa abri. Disrespect na abasa abri. Enimtie bi obi ebu na abasa abri. Eyesum. Okay. Nanka wo betam de ato nyame nsam a obe penetrate through the darkness. Oh, the kania beto so. Ama what the enemy meant for your evil. Obe working all out for your good. Me say wo nkran, de ato no men kan say da fom. De ato na heartbreak no ya. Me di na akofa ne ba ofie no oni wukuna da no ya. Oh, men kan say nye ya. Wadamfo na wo boa ye ma ye fa na adwuma na wakotwitwa wo nanti ama wo ye yi wadie no ya. Men kan che wo say, me ka che wo say ye easy na me boa. Wo assistant pastor. Wo boss of opinion na wote source of opinion ne oyere ada no na nka wodi akoma papa na nka esum source of opinion ba wote ya no source of opinion ne oyere ada me pa cho me underestimate wo pain no ma me na wodi ne te na wodi wakoma mu ne wadwene mu nyina ne akoma fan eta na chi na wo boa no wo pese wodi yi na ma me ne cha trode ato so na ya pam wo firifie ho no me nka nche wo said that from obi ka che wo said that from na nipa de boa. I'm not saying say easy. Adwuma mu no obi akwakodi ho konkonsa wo bra woni se de wo ye ne ye no men kan che wo se de wo fa mu no eda fam kra wo kunu wakonya side chicken to wonfa wonye hwe men kan kire wo se enye ya pa wo yire na afa ya ho akire wo nka wo hia ne moa na wo se wo gya wo no me ka se enye ya na enye ya na mo mesra wo se memfa ma obi anka wo de manyame maame a Efisi wono no say yemfa ye dadwe ne ye hawo nyina nto no efisi wo me pato wo anyame bia wadwene wo hu se wo kru na anwene wo hu anyame gene wo se wo yire na anwene wo hu anyame gene wo se wo maame anansa wo papa wo nuanom na anwene wo hu anyame wadwene wo hu wo bia wadwene wo na ni ku hu na nka wo betam saa darkness ne de ama no a
enka ne kan ye bi be hyere ya fam but etere bi a ebasa no yemfa ma no na ya nkasa ya tena ho na ya plane ene mi so me ye bietua ne ka ene mi so me breki me ma hat ene mi so me breki e ma hat ene mi so me nne nokura biem ene mi so me fa nkoma papa nya adwuma da bi wa ma otamfo na nya afi kura na adwuma na yiri hu na ye ni yie na nhye no afi kura na papa ye ne koso an na ye na nhye no okay menye die na ade no ebebo se de be ya memma osefo ni nya ne ya wo pe eno na me pa kire ema osefo ni nya de wo pe opese wo ye beta wodi ya wo fa koma nyame no nsa wo yare fa kwato ne nsam Jesus came to heal the broken hearted onyame oba wo no nko na timi sa akoma yare fa koma no nsa wo yare wate fa betrayal no koma no nsa wo yare fa disappointment no koma no nsa wo yare fa koma no onyame nko na ade bi to wa eya wa ujitum sa ade a etum eya disrespect eya betrayal eya disappointment eya sika ya ebe wie eya a wa ujitum sa ade we die eya me bitter experience sa ade we ye da me we mfida nyame nko na ude sa ade ne ma no a otimi ma ebre bi so na waka se eye se sa de ne to eye se sa de ne to me emfa ho ne yaw ah de bre wo nyina no na secret na make kire wo ade bi ato wa eya ti asem na make no unfair treatment bi a obi di treat wo ahyew pa ahyew aye wo ya wo kunu bi ogya wo ya yakofa wadamfo wo yire bi onu wadamfo daaye ye oba bi a wo free mu wonua bi ofiri mu maami bi ofiri mu wadamfo pa kochicha wonanti nipa bi a wo ye ne papa wo de boni tua wo kan se wotimi nya akokoduro di komanyame na wa anya beta na wotimi di nipa ne boni che no you are not better wo di a che no a okay I'm telling you mark it on the wall onyame wo di manu a che no ebre bi beso amo aka kire wade se meda wase se wo man sa de we to okay sabre na to wo ne de na ya eti wo nka da bi wo beka sa nye onyame na mema biblical example okay onyame na wo de sa de ne ma na sa de na ya no a time is coming wo besa ko okotodwa anim na wa sa da na se yes o ma sa de ne bae meda wase se o ma ye betray me okay meda wase se o ma ye di me ho konkonsa meda wase se o ma ye disrespect me meda wase se cheating we by meda wase se betray e nyame nko a na timi ma sa de no wutimi sa beda na se wo ho oil prophetess I'm telling you wo beda na se wo ho say nkrofo na asore ne bianka be ka so wo ye odi Efi se Potiphar yere etwatro eto Joseph so yes e be yedi koto prison e ko wi ase da ye so kirikiri mu ye be ye the prime minister nokre e ko mo be ba woni na nyame di nyansa ma no e ma ne preserve wo mu ne nuanom mu e wa ho kire mu no mo ba ye yes wo mo si o mo pa na chewo si munyai yes e ba sa ti na mo dwene se mo ye me bone no na nyame di be ye me yie said the bear me preserve my life ama etire nyame ma me di kan wa efisen kamo anyimi ama be pie wo Egypt a kene aduane eho ye di kan ba nyina na kom de ai ono a nyame nko na timi ye nsa nyame nko na heartbreak bi ana na ohie ebre bi be so am look back na wasa ko okotodu anim na wada na se wo heartbreak no nyame nko na timi na mom so amfa ama nyame dia heartbreak na bebubu so amfa ama nyame dia heartbreak ni be mo aye better so amfa ama nyame dia heartbreak ni be ma adwembone aba wutim so amfa ama nyame dia any heartbreak na be mo ato ape wabra bo be sei wutimi fa nchen ba wo de man na say rade de me nua ye eye me ya na so me de mawo de me kuna ye me eye me ya de me yina ye me eye me ya de me dwuma ye fo ye eye me ya de me boss ye eye me ya de me maame ye eye me ya de me papa ye but me de mawo same yare okay heal me na me ntimi fa nche na me nyim odo be fa healing process nim enye dako ebre bia wo kaya wo besu okay ebre bia wo kaya wo be dia wo but the time is coming obe kai na obe sere the same issue no be sa kai asa sere na wo wi a wasa kokoto de ni masa da na se wo ho awrade eti Joseph o da nyame asese e di ne koto prison because e ho na nadoma chede bi pie o da nyame ase se ne nuanom yi ne ma ye betue ne de ne to amenem ene de ne wa famu a eye wo se wo brabo abawie ye wona ka kire wo eye wo brabo ahyase yes eye wo niti ahyase eye wo nyansa ahyase nyame ye ho adwuma ke sadia na tu won eye wo nyansa ahyase eno amanka wagimi eno amanka wonim nipa da bi na ye wo se nipa no wo pe wasem ama sana na wadwene ye wo
eno amanka wonim so no nam ho nya adwembone woni tiri nyame bebie woni be ma wo nyansa eno amanka wo hunu nyansa yes ka go so agimi be so aye na yi be so aye myopic si saade no amase ba be se we ba be ye wiyi na nka wo de be ma nyame a wow fama nyame ono kwafo nyame me se ebre bi beso wo be kokoto dwanim Erade me da wasese wo ma be ma ni jame me da wasese wo ma wo ba ni jame me da wasese wo ma wo mu betray me me da wasese wo ma wo mu di me ho konkonsa me da wasese adwuma we ebo me da wase efise eno na ma me hunu nyansa eno na ma me hunu adwene woni pa ni tirim na ka be den hu adwene woni tirim ka be den hu ne mreye e bai na ma wo nyansa na wo de wana mo asisi ye na wa hyehyɛ wo da akye ye am wa hyehyɛ wo da akye ye onia ma hwe gwa na hu ne hyehyɛ sa okay ba wan fa amanyame a saade no ebe mo wadi yawo okay ya na still obo asan fu na adwembone kura so asa ba uti na pressure aba afa nipa na ka honkoro na nipa na wu dabi me dabi me nwoshi ne so ma ne ntena se awade ma ne kwatenten na won hu wani monyam na wanka so obeto pono wo watamfo anim na watamfo wu abede wato pono o say I will set a table before you in the presence of your enemies the doubters the naysayers the gossips, the betrayers. Womunyina, wo gather womunyina together because as I see a top no. The false witnesses. Adansi crew move wonyina. Gather all of them. Don't wish them dead. Debi. Na so wo hudi, wo mu wo mbede hudi nyame ye. Erade mama tamfo kwatenten. Na wo to me pono a. Wo modi wo mani ahwese ye so wo ye hu hwie. Se wo anya ntiase bi wo wadwene mu aware ase a. Ebema wo beto aware na kyene ansa na wadwene na ababa ye adwuma emu ba ko ene se apam se wo ware obi a hu se nipa no ofiri baabi na eba ne orientation e different from orientation se ne wo si paade ye nya sa na wo si paade ye na emom no the moment a wo be enter marriage ne se wo ye wadwen se de me si pama ade no original ana me madwene mu no ye toka ma ye ho he ha ye e kyeni aba be pasa ene ye me madwene me be say me say apamo wo so die na wo wutrim adwa wo so say na wo dwene eno ne friend marriage enye ne say okay me de say na me penti me hia wo de ananse me de say na me penti esse wo so penisa da bi na say wo mind the marriage is for mature minds eti marriage ne say me twitwi me sia no pa etwitwi me sia numere eye me nipa na makwa kwa ware no say no no so pen de ba bia wo free no ya tete ne sai eno ne marriage. You are open-minded. You are ready to grow. Enye michichi mesia no pa. Michichi mesia numere. Eti apam ni adwo ese munya michichi mesia. Ebi abia mi free bad ye chichi yes once a day. Ba me ba me beka se dabi adenti na chichi mesia no pa. Adenti na chichi mesia numere. Eti me be sewo an adult. No be chichi mesia no pa ne numere there you say na ye bobo ye niema wo fie ye very nitty pa ye hye ye niema de makọ no no so ne fie sa na etia na eno ne marriage ye fie a ye won ye didi wi a ye nyina ye boaboa nkuku ano na ya wo hurum ma de makọ fa no no sa na ne fie etia na ma me nkọ ba me nkase ye wo hurum nkuku ma numere ebi omu de omu hurum nkuku ma no pa. If you have that mindset, so no, me ko steady nipa no, me ko discover no. Ono no so say, baby, you free banana to say, me fear ya wo me no. Me mama me papa, edin komo, me mama ka, nam papa ka, me mama de two nam papa dia. Omutimi argument ya no ma conclude no ma sre no ma da. Baby, aju so free ba no. Ne papa kasa, ne mama nka bi. Papa no betimi akyena gyina ya bibia, owi amama no so okay, wo de waka mate. Me so e hona bi free ba. Eti ma ba ba ware wo a, wo abusua mu no mama ne papa, etimi ya argument. Me so da bi me ye bema me kasa, me yere nka bi. Na afa me ba ya no me say, "Hey, me kan wo nka bi." Me kan ye nya argument no. Me de na me di bani na wo de no. And to say that is marriage. Me de no ni o. Trending and trending. Trending pa. E di no ko pa. Enti ya declare say Sompa is no more a new station. Enye new kra. Because owura mu sesi an wona bebe ya haja bebira to agu owura mbabi kura sia Asem haja bebira to agu
no crepa aha ye Sompa 106.5 FM Accra Ghana de Shemaima ya mamu nyina ha ebra so se yedi abrabo mu enkomo na wonim se yesi bosome fofrum eti the month of March ena yesi mu na yesi afi mu no bosome etosom yensa no ye enura na yewura mu eti enene da etosom yenu ochina ye da etosom yensa na es madam fuchichi ne birthday e da etosom 9 de ye me amedea ese nyame de cheme eti yesre no ho enkwatenten ni mpomden eti 4th March ne de ni akai adabia mi so mi busa me ma me say nti wo me na me tese na me so na me yefiafia o se na wo pesu me se me de gya aka mi pesu so ye oyina ye me mo aka amen am say me nkola bremu asem kra mi mpentie bi na me tese ase o pep na me tese ase na mi pesu we ya afi dem say me call Abrema sem crab in person be ka die eno nko so sa pa aduane right se wo koi apa me de kwa na me kobusae eno so me ka so be ka akola bia yo si wo si mitimi susa na yi mesi abonten ana wo sheda no o pesu ogumadima da bi enye no ngwase se akora bia obohu se opesu no practice for the wonyina oyenum tuni ana oye public speaker what's no pesu utimi susa na yeyi wa besi abonten because ye ntimi na yeyi wa besi abonten se eni ye de yesu so sugum na nyema aba na de prove minim na no munim boy that's a boy omdo besi abonten ma ayi ya ka de kura aba na de prove minim no munim no munim se me de be kasa tenten akora bi on pesu bia na onyina ya na oye botik ene o mo se na me paduane eye am paduane ya na na o per strength hode diane so ya hode ajuma na oye no sunti me wo me picture am say am na pesu aba na de no ka se no yedin nam sisa nkola brem komokora me de me mpatie biem ena afi de me se wa bi so me kobusa na o se an ena we teenager no na de nyumbo akutia wow why you say free collaborate why no o se bia ye bomia nyame bedi maseba mayo bedi maseba mami o temfu ani bewu timi de me nka we nya nwanwa se o ye akosua nhira o ba je nyame adi asem no odi asem de na o ka no odi ama and am say de me nkola bre masem kura mi bisa biem evidence ne nya kura o se esu bebrebe yi eni aduane die bebrebe eni akuti adwom na no so de pro minim no etimi ene won se o butime bo akutia na bro nsem adwa baby oni nam no ne wo ka se o bo na chi nko a but o ya campaign manyam enti ebra me ware no ena me se wa yes wo say ye ware ya wo hene ya mamre mu no ese obi ya ntufu otam mic no a ai wo ko no wan wan fa kuti adwom ankonkwa ha wukuru so o ma jibi egu omo watia me nam de adare nyom ejo yini nyina aye ai bedru ha na de aseda amanyame anti eyo ma mi am timu se futu na yeso de ma yemom because e mo akakrati me fam mo kakrati me fa ho ntime e ma pekasa na osa ye rehearsal on kora biri sister bia ni kunu ekofa na chi okohu ye osole anodo ashawo awusha ashawo oba no ko odi adare nyom se nyom na ebo a no odi aso no to bi o se be ma ni gina ho anu akogina na chi ashawo awusha ye bo akutia ne de wo be kan ntokwa bebre o wo be nu ho ya se anyum no na metu anyum no na ebo na metu bi ye de nyum ye de akutia ye de afutuo ni nyina ye de ye be ka bibi de a kire wo ye de nyame asem ai ni nyina ye de be ka ho abedwa fo me ma mo nyina akwa aba ya ena ye da mo ase em se ye wo bre kakra ba tie de beti nkomo em se last week no ye ware ye mu adwuma pa ye ware ye mu adwuma
yariem yaware ye ho adwuma na yaware mu adwuma na ye ne ye empaso agudie die be ne timi sisie emma akono no ekofom na mekon no mekunu na mekon no yere ye kan bebre na ebesi sent no so ebesi sent no eso se pampan bia ebi afiri ho ba enkoyi na apamai de mentia se eden na waware wo se wo mpa wo si twitwi na wo mpa adware akwaduro akwaduro enumere na wo koda na wo de nsuo ne sem na ayedware no o de yi ne ho an se wabre o de mamen ho na pese na apa wonim se so pese wo da yie pa se wo dwa na mfifre ne kra wo de da no etese ana bi mu honam no eyi honam bodamfo ebi de etimi de da na nso ebi nso ntimi ebi ho da kra wo na ya mfifre atel sekete no ye de anwea gu so wo dware pa na wo aye fresh wa hwa be late be late wo so wo dware wie time aye se ye de anwea gu so no ntimi san ko dware na abeda ene na be late no ene ma ye late no say no ne de wada na ho body na ye kama ohine yire mentiase o se obi se me ye video ni de to no obi se ankote ko se ye ntete ene obi se ante ko bi wo ha na onim obi wo ha na oye single no ono sa na ote odware ba ko a wonware biem na ma me kampa che ho ayefe ai chese said the African queen no African queen Asia bana sanso ye Ghana month said the esi koyi ne chese oh bapa ho ayefe and na said the ntoma na wasia mix no na yi BCB egu nsa ene de odi atu tri no so no umomo wonwie yefe eni ya boye de konwuro yi apam ya boye de konwuro yi tietia ho yi timi chima ne ye kama we pony ai aboka shira to so ai favorite pa afata pa nti we de happy Ghana month birthday me birthday no ho celebration na ai ni asase Ghana month ya was sanso of March de ni ho agro oyine ebi mu se eye ebi mu nso si nipa ne bia na onim ebi asa na otie wo ye single no nkwato odware once a day otwitwi ne sia no pa ontwitwi esene kra de eye problem crossing adware no obi wo kra obedwade ba to ontwitwi ne se enu de bebre abon wo ho ebi wire timi fi na obi wo onye bi kra o apam obi wa se ye twitwi ye se no mere no onye bi da onye bi da otwitwi ne sia no pa wi ano enu ano obi wa enumere no wonye bida na minim obapa woni wo kasa na eya agene se ya mpa so obi wo ho fan ye ntete ana wono amu no wonte da se etwitwi esie numere esan so dware enumere obapa mpa cho me da sama me chese fo nyina ne ahwefo na ma menye entete ya asem ye wo ye nkronkoma mu ayesu ano ye no toothpaste ne kura na bia satam no wunya se o kote na nopa asa akote na nwumere. But you say when you go to Roma, you do what the Romans do. Usua. And abiemu nso no ma me say obi a obehya ase from adolescent age ne teenage age ni mu ha ne ye beti ase ye mpanyin fie so no. Say unya so mpana twe a woni emba bi wo ho a esisa. Obi o ho bekọ ne dem e poto da but the moment obehya ase say onya boyfriend no. Onim say ne boyfriend beba besra no. Etuwe so ahya ase edi no. Ohye ne niam kama. Onim say ne okọ ne boyfriend wa ba o mi say bi obekisi no. Into okọ obetwitwi ne se. But empepi na ya ese ye boy ya brabo e de manipa. Some mentality na wo ya adwen mu na na say wo ye mu no. Anti wo yesa wo dane ne ho de manipa no. De manipa. Ase de obeye bia no obi nti no wo yesa. Mami abra bia me ka me se de meye bia no eye me fe eye ma bra de mani gye ho no. E na wo ye. E na me ye. Me mama bra bo mfa ma obi. Se bia wade ya wa ye me yama aye bia jeria na sa ka mo fe. Na da anya ne fe. Anya ne fe nso so e. Ene dan de awura ho be ho de. Ti na ye se abrabo ne to da bia se wo de enipa nsere ensembo ene won huro ye ya obehuro wo no e na ade be bo brade a adawa ma won nsam ama no. Wo be kasa wo ye felu apartment sa. Enokre. Enti awasa wo bo bra no e de ma wo ho e de na betimi abo ma mpomuden ho nsem ne bekoye e de na be boa mi se medi be 60 years still da me wo me sin ya egumanum ye wo abre bia e bi ntuye e tu krampon so ana e bia e ye ba ko pa na se bia me hwe mi hu ya ma me ho ye
ama me ho. You live your life for yourself. Me hu shama me ho. What am I saying? Me say ya kama ama me ho. Eye me nipadua, eye me dia. Eti me hwe ne yie. Me the perfume ugu me ho a me nim say me blend me perfume say be ya me ho be ye hwe. Me paade ehwam. Eti ma me blend me perfume me fa perfume ba kwa bia me enu bi nye de ne boarding. Sa no dia me blend me di we kakra. Say be ya me ankasa me feel say me ho ehwam. Enya so obi be kamfo me ntia. Me hwa matade ya aye fi. E wo se me si na ma hye me hye na se me di wura ba bia e dada krampo am timu se nete enam de wonya se bi obeka se bi o watade ye afenti na ma e wo se me siesie me ye enti e dana anya wo fe na ma ye bobo mentality na wo se yi free ya adwemu e wo se hu se wabrabo bi a wo bo bia na ye se de wugo na no na abetua sompa na kan ye no kre e ma ketua pan so wo ye sa de wo be ye ho bia no e ye wo mpomuden ho se mo daache ena afensu su ene wo bobre no nea wo pese ye hu wo society mo no me pa cho no na wo se wo frase na wo ye ede ma wo ho etinye se bi a wo ye de amo na mom yema wankasa wo daache yema wo ma me ede monyam bi wo ho a obi wo ho no okasa na pampa wo nanumu a se ne makura kwa abonte na so mo no obi nya asem a wo be wo se wunni nanum kankan ne ya ka kira fada ampa no kre ampa eti de obeye bia no wo ye de ama wo ho wo ye de ama wabusua ene wo nchinkafo eti se wo twa se bia to ho a twa se be ma wo animonyam na bia ka wo nchikafo na oba pa menim se what da ye se abusua bi wo ho a ye to honam kankan ma wo muti eye se me gidi se what bi de se bi mo ho a wo be use deodorant wo be use die wo be use anka twade wo be use die lime o lemon o die yo ebi nkwat mi fa ashes enso na o mo de afra eso still ye se bi mo ho a eye demonic eye satanic ya to dia mabusua no eti honam kankan na motom kankan ase kankan anybody kankan ni nyina no yes ye dia ma omuti sa na nipa na mfa won de obeye gisi ohia total deliverance minim se what isade ni bia ma me mate da but bibia bebe bia no da bia me ka me say mentality no adwene no eye abusua pam Yesu Kristo ba and me say bretu abusua me firi mu me say apam bia e wo abusua no me ye bo asia me yi me ne masefo nyina ati bia firi mu ye mpe say abusua no me apam bi wo ho na say ho sunsan so na bia beka is up to you say obeto anamon a wo be yi wo ho afiri mu say be ye wo nchikafo no so no sali ne gi no enko tere enfa nkontia bia ma me say matches anase match stake no matches na ba no sa wodi sisi wo say na say wo pa eja so mu a me pa twa be hia kosa we be som na we som but ma ba ko ntwe ne ho mfiri mu say edu ba bi a sa ba ko ne twe ne ho na eja no ebedum enti me ntere nko mu maka no enti abibia na ya wo ye fighter wo ye okofo enti ba wa ba no wo ko de age ho no wa ko de age wo nchima anase wo nchikafo enti ade bia sempo na wo ho yaje hunhum semudi enti se bia sa de no krapo na wo ho ama me ye mpaye eye sunsum asem a sunsum ntokwa ye nko no wani so ye ko no sunsum fam wo ye sunsum adwuma na wo ye honam so de enti me de sa mentality ma me fam de me gidi se wo ho but me nyintum se betimi aba be ka so wo kasa wo mpa e se ko me mpa de ntia wo se ko enti ade no wo ntina ye wo nipa na abagi atom se ade na ba enti mema na stay anasa mema na ko because the tell be ultimate apart from honam kanka ultimate you see abusuo we do mu ye fio on buti ase ye party bi e da abusuo ya se ehia fo abusua me free here abusua ba ya che ho afirim isa ye yi ho afirim enokre ehia ye da enokre because baby ade me beto ne de me betete ye no enti me betena sa apam ni mu sa manaka ho ana da bi e wasa me bo me ho ba na me bo minchi kafo na sa me ma ene me nana no so ho ban enti ne ba bi wo ho obetimi aye ba bi wuji Kristo di a e de ba de na betimi wo eya ne yesu ne yemba ne abrabo bi aye bo na ese boni nti na ya me etete ye ne nyankopon entem enti se ne ma bi wo na se ye gya na se ya hwe kwampa no so ne afa so a na se ya bo ya blabo de safata se ye de ne mato no ye de toto ade ba na betimi aye se wasa sa de na wo me na so me na nkanso wa so me ma me bete ye enti me so wasa ba me so ne ko me ma so da bi enti saade no wo ho de enti eye yankasa se ye live ya brabo no for others okay me de saana me hu no ai enya ma ye ho apam ye be boyfriend or ba me ho nti no ma me se na ho pre no kaniema he wa hu ye bop no mu kra fe no what sa niema aguye
now okopia mint e okope gam bi di ato nenum amana ni my hwam because obi ba ma me didi wie ya se me wo fie nko a brush my teeth enya anopa na anwumre nko na me twetwe me se se me wo fie nko da ne time bi a shield me ni se e wo se me dware me yenu se show de me a e ya anajo don krampo na me so da kwa dware na ma wo body na ya fresh esa wutimi da fine obo wo fredwuma ba na enye me no obi ani sabi ahwehwe bia ai ampa asam na waka na me no obi ani ahwehwe enti nya de a medwale ma me nkoda saa wan kasa wo mpom de ho nsam na e ba sa akora wuntimi na we say me nyale na mitimi da oboa we nyale na se ba me bibia so batimi asi anopa e bia wo pentama ko ba bi eno so bibia bebo wuntimi ndare o na de motom kankan na wonam kankan na kwa akohwe amanfo to da bi nso anka no etena wo cha wankasa no wonti bi just obi foforo na obi ena ya na etinte no yenhwe saa ne ma ne nyina ne nti we don't have to live our life for others ya bla bobi a ye bobi a ne ye mo de ebema ye ne age de ebema ye ho ate de ebema ye nimonyam de ebema ye nkunimdie de ebema ablabo na ye yedie ekwan so de ma no na wo se ye bo na ma me fa we se nso so ma wie ho de no eya na bi mo se ye kunu mo kotena na cha eno so ka ho bi na am losing interest or sex him na sa se nipa no woni na wo ho 10 years 15 years ya be ye anuafo mpacho woni me da mpacho nyo onua ne me nkrokro me sania wo twe me mpra na wale me foforo no odo ne wo mu no enua etinya afa na nkrokro me mpa krokro ena bie mo nso no eya ya wose ye flat ye ware wi a ye flat na ebia me wo ho a me wo kitchen wo ba no beta me bat kakra wa bo me to kakra amia me kakra wa no amia me popia kakra me ya ma dia no obe ma me ye friends e peg wo me wa fro kakra anase wo ho ana me da ye hwe TV anase ya wo bi mitimo ni ade but ye tena cha se me jai sa ne ma wo jai se die nti oba wo bo ahwene kama wo wale wie na ya se afre de me jai ahwene ba ko bebo wo sa ma me ebi wo ho ayadwuma ye nti kura no ya na ewure fie ho se bi ahwene ne bebo but anytime bi asade a wo kunu pe wo yire pe no ene wo nya bi wasisa egu ho obo beda person ma me nka nya yi me kunu se me nene to na bia me bo ahwene me ntade a me hyente to da bia me sha atade da me ho obeka cho but sometimes ne niam a wo ye ntasa wo pentem nto ene ma me ngro wo ba na refi ye won to ma ne nketo wo ho ye wa dantem wo ye wa kase wo ho wo pie na wo be sha atade a ye nketo bi wo ho na wafa de ato ase na wo pe kran so awro wo ba afo ade hye na wo de wade hye ene ma bia ya hye ase wo fie a anase ahyase wo ya setene mu ne ye no eya ne ye jai wa bla ye kɔ ye nim wa bla bo nim no na bi ka kire me se de enti a ama ne yere first na ne yere kyese ne kondo ne pa ne se wa ka kire oba ne se wo de tomagu na se a opɛ oba no so me so me mpenti menye egu awade ne pia ma ani tie no koso anam so oba a ye ma no e na we ye issue Sompa FM ye ma no na awarefo su ba bi wo ho a kyese saa de ne madwene ho ase ya na wo akɔwade wo mutamfo so akɔwade bosu mu saa de no se obi se apamoi se dipa na hu se saa de we na mo ani gi na wo hu se no na mo ani gi so de menye da saa de no minim mentiasie I can't think far apam minim witchcraft ana se de se wo yira be kan che o se saa de we de o ye ma na ani gi ana wo kuna be ka che o se saa de we de wo ye am ani gi na anu na ma wani gi no o ka kire na afi kura na ase wai ase nipa no mama wo hu ne metete wo ase mama wo hu afi no metimi atete afi no asa ene menye kura o ya me siesie mo ya ka kire me se me ho afa wai me siesie mo a eya aka asa ene afi kura na menka se me hu se no na meka wani beji no menni mapam eye beya na se eno anu waka no se na anu obo so se uhu se odofo koso na ehaw ase we obi a waware na awaya ayefra na okoye ne ho ade na okate o sade bi ma nani baji a na asafe na wabere wukuro ne ye wonya kora ma me your friend is jealous say asma okay ahoya de man na nigi a ompese o to beye no ahoya na se na nigi kora na ha no oba bi se wote wa fa ne phone o miemia so asresere a na be mana abebo no adan se die ntina ato wo sresere
chese oba na ni agye without him no but o sunso a ene ase afena ni demons na ba but all sire na ni agye no eye ne ya se oba na timi ni eni timi gye ne ho wo bra nya no ene na ni gye atwa ne ho ahia Sompa FM Jerry wujiri se eye bayi anasa de me de meka se ya bro eye bro sa aburo ni nua ne bayi abro ne bayi abro na tibom eye abro obi o ya abro no de ta meka se ya abro ne se onim se no na ma wani ji ya osimi se sa nti menye so odi wa bro na ma me aburo nso ya wo ye wa wo ho na wo ye obi abura wa wo ho na wo yo no nje na nanom so wo ye abura wo yo ho oyine de ebi mo bre wa ware ya se ade mama ni ji na yi ade sase mi kuna hi de meya ma wasere ne de ana meya ma oni agye ni ade no kwade ne menye kora omo omo nko aho as a selfishness the interest of the other couple na say other partner ne ho Paul say ye ma afoforo ye edie ehia ye Jesus say wanya ma nue wanya ma me elder way nipa bi say ne de moa na ohia nipa bi say enye de ya ware no me ka de otesa no no utie mi no onim se otesa no oya abro me kan se mi kan se utinye fe wanya na mma wani nye onya ohia adwen satra o de ntimi moa no adwen satra no no ohia ebetimi aboa no mu anta kore me ka se sade kita onsem se na me pesa ade yi obi bua me mani free me nsem to na me ho to me na me so henre ade me pesa me ho to me na bo free me nsem na bo free me nsem na mamoa me nsa se ento fo mu ampa this oje I say me bia me nsem na waboa ma na to fom enti me so fi bi ka se beye ubetimi etu beye fine na mo se nipa na nya krado se suban ni wo me kita me die me mpe me ni njihu me yamoa a je so bi wa che se enie memadwo ne fie ho asomdua ba da bi onpe o da bi woni ma se bia meti yo school ne na ase wa kan se lady bi na oni edi nkomo be kan se ne boyfriend and o ase ne boyfriend o too good dudu o hon mo pese o ya no hwe se ne bubufu pese o ya na issue si boy ni keka na adwen kire na issue si na se boy ni ba ne nchen no be pa ne chose de o kan wa nye ne ya na that is when I feel loved ne so ndio o watinka mu yare pa the problem wo ho emotional sickness kasi pa issue bi eni no mo ti odi ya da bi on pen sa o pese issue mbra na nipa no mbra be pa I want trouble oh evil spirit I don't want peace I want trouble always you can home I always I want trouble not just also always enti wari obi say dia wo bebre wo hene yire sa wo wari be ma bia na so ba bi otesa na say e ho ye din a ompe efie wa asumdue obi akọ no oba bo so pagya asem bi he na no adada me frɛ wa afa da be na frɛ me amafa 3 months ago da bi asem obi say o metete wa de me ye no wa na ampa na ohini wa obi wo be ya no akọbọ adwaman owia ne abeka so wo ye dwamanfo nti no wato ne ma agu ohini wa kan sem obi ka kire me o ni kru ka chen say metete mi de mi ngoja wo ba metete wa kopim so be pa ne ma na be pake o say obi enkunwa na be wo se mi koja wa ya beka se mi compensate you mi nja kwa me fa me mo metete tuwa na na me ma ne bi so ka asem agi me no wa wale adam be ma bi mo bro wa asem so ono oba bia wo be 5 ena waje nkwada ne nyina dan ye omusi ye nso a wasi bi wo ne oban ne krom ena wakosi bi wo ba bi okotena bo bla watamale watu oban na firi wo efie wo oban ne krom okofa ne maame ne papa fi one ne nyina firi kro ba ko na o se no so a wo de amane nua no na o sade bia ma ha o ka che oban ne so onjai no but one na separate be say getting to 3 years or more akọhoma onye ne hwe so no onjai no no na nko kan tia ne so bi on na 20 years o kan tia ne so wajano na ada wajimi ana na ya on fa ne nko court no nko compensation mrem etidi obi de obeye na ne so betete ne we won ka se ko but the ode ya otimi ma ne makola ne ba oba ne ba wachem na wo no be ma ntimi hye ne kutu pa ma ne bot ne ma na som ei ma me ne no oti ho su
we are so but on can't say we jano ne ban one na nya asem de no ene so yen se hunu ya nso ne se na ketua nso akaketu ebina ne nsa kan na kwan so se kura wanya wie o twa to se wo ware se wo utie mi na se ukunu ana se oyire bi tisa sani abedwafo kan ye no o gi ade afi obi nsem na se nipa na enyemu a untimi but se nipa bi aware ase so oye oba na so oye bema se obema ne ho kwan ama bonsama fa no so atetew atena wani gie so amwa ye mobo amwa fon amwa twincham amwa ya abrewa by force amwa ya kokora by force amwa ye depress amwa ni gie nwie mu dia kosama ne manyame mesrew said ye ono bonsama bo ne paa no nso bo manyame mo paa oso manyame mo paa said ye ono bonsama bo sa o metete me say entra unsu ana ete said ye we ye helpless asa hu say etabia na ohene ye obi wo fa bibia asa mini obia atama brabo bawie hu na ka kire wo nyame bia wo do wo amen nipa woni na ye japade woni na bobra aware 20 years 30 years akofo oba foforo e de na ba fie ho e na wo da ho no ono oba ne da bedroom kunsunsum wo kunsunsum wote wo mesesa mane manya mendomino mendomino mo ne dia da bi mfa so bi ani so obi we basa no de yawo no obru nua da bi esa wo hu sa wata wo de wo kun na hye wo nsem nyame nko bi ma onyame ye oya mighty warrior was so ye great in battle your friend no the lord of the heavens army tio say the assassin so your army no osun so your army no correct invite mom ensi fom mom si fom ne ja yesun bebrebe no sama separate kra woni be ma veil labor fashion nyame 20 years veil labor me se fa wiyem me se nyame wada kro be so sorry oyine ye yaso ahye hu enkrofo a no mu kunu no mo yirenom ha omo na ndipa ne de to no o say yes ndipa is amakoka entokwa chene odin saka nyame ba ebi mu kra ekwa wi ase kra bi mu it has to be death e say you because nyame obo kokko na wontia se ne baba no ho beto no se ne kunu ho beto no no pagya won nyame ye nso kosua ti de ode wonsa ne nsa beka bia no ode aka nyame but ohine yire na de ewo mu ne se ya na ye adwin se nyame atemu ne che ofa ne boa ena ya na ye adwin se oye ka won te because ya na ye adwin se kenne na me bom paye no ade a chi ya da bi sa wo bom paye a ohine se wonya resource amenyai me pa adwuma ena mabanya me nche me nya adwuma makama no atu me kuru tete me yire tete onsesa ya meja mpa ibo nyese mabwa abre enye no ni jai ka wa ba abre sese mabwa nya resource no kre ede ene mabwa abre eni so mpa ibo na even mpa ibo san so se ye mpa ya ye mmere ho ai o se mabre resource no wanya unyai wow be man ne oba ne da shooting samfu ai fa konya me na ade a mudi kodi nsamfo no me say dia wo be ya no be create confusion dia to mu nto oba be man so abewia wo wani afa na wo be decide say that so be taking it back and I say bia umfa ne bi o say vengeance is mine says the me nyame kai apam o say vengeance is mine na wo betimi atowura sin nyame dabi wakaso wo to atamfo so wura wan sha besa ko slavery say ready huma tamfo mobo he de odi ye misrimfo Israelfo nti he de odi ye misrimfo including wo mma je wo mo japade nyina ba ye gidie wo nyame ni musa ye how no so sen ye gidie no ampa apam repeat biem how no ya ma no aye kese asen gidie no e wo nyame mu ye gidie wo nyame musa ye nim no yenim no mo amugidie swa Yesu Christ eti aka chenya me say increase my faith to me gidie mu won ho egidie swa ogidie swa eti eye kakra bi ahen na de na wa take matters into your own hands now betimi akon untimi
Ahu ma e fa ni mu ye adwuma betimi ni wo mako. Eni eni honam ni moja na edi asi. Ahu bi fa on be ma ni mu ye adwuma so wakwa kwagina e na me no aduane ma ani e na me ne wonna biem me ne have sex biem efi na kro me nkasa ahu bi wo mo se de wo mo chede e pa na yenya no. Uni wie mu otumfo ne ahommo di ako a afa na akwa kwagina e na ene me mfra biem ene me ne wonna biem ene yenye ahu na e fa ni mu ye adwuma omu nyina ye nkoa manyame. God also knows the spirit na working through nipa no. Na nka wo be gina ne kon ho a wada kro be so no nyame so kra de wonna. Mani si from ma me pa chaw. Wo so da kra no obo di. Wo be nya resource. Na ne se nka nyame woni ho. Enye ono na so ye nsum fra no ye obedi yeso. But ohine yire problem a mehu with the Christopher mo bompa ye ne say. Ya mpa ebo no enyina nyame asem so. Ebo ne tra and I me by you, and my brother, and I be created me, and I be irritated me, and I when you so we are no my scripture no so. What some say they work up when you be at it, be beat it in me cruntem. And you're rather sorry. Oh, sorry. Yeah. What to a mano? By you know some no so, and already, and a big crunum, and a sa near you see a bumpy way and pieball. And pieball any yamia some so and yam pieball. No crowd, what can I say no money? I'm a yamin who couldn't cross. Money who say one in the quack. Are they and you Bemana the Begina or Banana the Begina Moquapa? I do. Nagas and Yami. And was said the Wakam boom Nicola said the Pabiatin. What's Rana? Ane dia meka bibia je na wonti o gizi ane ma menkwa gizi ane papa nkwa ge bia wakwa akwaje no side chick bia wafa no ge ne se bi de mayi minsa de obeye bia wonye abre a check ntime ntukosua emme kodre bese ma me katon sa ade ne ya wodia obemu ohwehwemu oyine ma mi so asemu woto asase ewo idome estate ha na watermelon street wo won krata ni nyina wo document ni nyina land title ni nyina wo na ba ye no obi sit down so obere mebutu na mana koto baby wonu wo pra wo fa ne nkoko ai se wo krata na be kwa kopam no bo ne bongalata koto baby kra because wo evidence say wo asase ne ye wo dia ba man wo no wo kwa pam oba no wo kwa pam eti wan ne side check and answer side cook no wen ni din wo krata apam ni din wo krata be ni din ne kra ye side o ye nchen sa na wo sora me na betena ho na nyame so ye apam kurafo o ye covenant keeping God to some papa ye wedding tam wo wedding na yi no certificate no and a traditional certificate ni na certificate wo and a ring no de hye wo fa ko awurade be ma we oba we na me ne ko apam ono na be gina so obedom ye kosi owuom de okan ne nya no no de ye to anya no no ye eti wo buso eti sori na ni we na de akoma odifo obi no oje usike na we de akoma odifo aba betimi ato oil betimi afansuo e de adane yesu moja obekine begina wo dem abompa e janya me asem so na de oil no na me sinka girl kro no wo be jana na ne pabo atete e to da bia je sa asofo nko na edwane kwoto no adifo obi ya papa ne pleading with scriptures wo jina asem no so pleading with scriptures supplication na de akoma na rade wo sem na wo se de nipa akwa ka bom ni konse nipa bia tetentem ring we na be me de share me so obedom akosi owum sensem obekan nya rade kai because o kan tam na nyame eni ho ana no wo ho ma nyame tie sorry na kuma me na until so obe sorry me nkama no ntu heaven sa wa de no ma me hu se wo ye nyame ma jeje ni wo kunu kra ono wo ye nyame dada everybody it wo sa wo ka se ma me hu se wo ye nyame everybody tu betra wo matamfo nyame ya mo wahu ya sa atamfo be hyemani wo hyemani wo ntem matamfo be sere me ntene kenya wo de wo hu to so na de nyina aboa wo wie wo yie enti kenya wo ho be kenya ma wo hu se wo ye nyame Sole mama matamfo me dey me nim se wo ye nyame but because se matamfo e doubt wunti no ma wo hu se wo ye nyame okay yeah ko nim dia botira so me se wo de bebo ahu me fa ne mu ye adwuma nyina betofom but abompai 1 month abompai 2 months abompai afe me dey ma breu me dey my bread your baby a wanya ye nyaw sunsum agya wo ho a wo sese sunsum be na e kasa no enu men ye gya wo hu okay apa ma metie fo mrem ma wani mre eye 0260 brem ne fa wadwen che kakra bra
And I'm going to say, Nema be on my. Mame mo number ni na manto aso. Okay. 0260196064. Fankomo Ibrem. Ena 0260196065. 0260196064 na 0260196065. Mame tie wa. Issues be on ma how we value the marriage no relationship no. And the general ma issues ba. Value relationship, value marriage na. And ama niama bi kwan. Mame fa we mi ya memo abem. Hello. Good afternoon. Good afternoon, me patron minia ben meshiani. O free tama. Yo, mami tie wa dwenche. Oya je pa, ute pa pe. Sai pa bo pa pe. Ano bo pa. Yo ka sa, yo ti ta pe. But all the people, what would the people pay? You see, as I see, your party is your, what by entry. Yamisha on super, Meda Sipa. You. My pacho, Matthias. Aye. Meda Sipa, Yamisha. Okay, yo. Hello. Hello, good afternoon, me pacho minia ben meshiani. Ejadan Sumpani. Yo, Ejadan, mamintio. Yo, mom, we David asked now, Miss Macquarie, so they are constantly. My commerce, Mr. Mammy, and say, oh, our experience in so no could be because minimum Pama flew. So, what the radio station to bring Sompa FM and some of the boundary and some of the city. One of our first challenge established on this far. Letting them bound. Some of me feel I can say yes, sir. You bring what you look on the radio station. Remember my more experience. Remember my more experience. Yet to say, man, you need to be. Say you soon. Our name, our sir, a friend said, our consequences facing a Juma Semi and Sunni Casselia. The next year said the council, they did Bible, and say, no, I could not transfer a boy among the Padasini, near and different change. But then I start with we see more. Oh, these are focused at saying, oh, and I thought it's soon being on the India. See, young quiet again, Kaya to years, soup, and the radiation on the Esplana. And no would see papa. Will be a natural thing and with him pipe. But we think that will seriously because we can't now. You come as you said them don't pay. You are just big Panama. I'm saying, if a boy I did say the boy has said, as he said, what this get on the money coming. Amen. A triple A. I can say the triple A man, Apam Dada. They are born 78 cow. Nyame be count ni pa. Yada sepa. Nyamisha obebre enti 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Yes. Mommy. Mini abema ben meshiani. Okay. Ayo producer ba kope. Mami ti. Aberwatia. Omote onkapa. Ya Josu. Obechi aye. We. Ya that's 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065. Empire bo aberwatia. Hey, what dear? Powerful. Memfa obi ohun. Okay. Hello. Kafra. Powerful ankasa obapa. Ai, bayana ye dwen say oh ya bemu buntam dodo. Sesi ane atoba. Esese wo sinkete. Sese wo pe bibia wo nyae a wo nyae. Mama ya ma problem ye kese. Esin ye nyame. Amen. Na ntse wo hawo.
Ma memfa de waba. Hello. Hello. Yeah, me pacho me nua be na mehia ni. Kojo what from East Legon. East Legon Sompa. Me pacho kojo me entie we. Ajo ma zona me pese me kaka kra. Ah me entie. Sometimes life you life na o feel challenges there. And you have to take action one pese it is some problem. Sometimes you go abi you and you say Bible no kraka you do it there. Na ko pon do bi na o ya de na nya o no de na show nti e be bi anya I take you to take action one pese some problem. Sometimes you take action be so won to ko na ko pon ya de. Onko ma tori bia be din ayi wani. Yeah, but maybe any by no so answer no bit na correct answer ba ba e be take action so we na action I would take them so the answer ba bit ma take action is not so a long mouth. And there's a situation bia wo de de sasa wo ye. Yeah, in this situation the answer bit take action. If you are so you and na ni ba no kwa no do no. Okosi e wo do no. Wa do no wa pem ba. Ai wa pem. Na unya solution. Pastor na ka ta. Matias ye pa. This situation ya ni who you be taking one. If you are in the keep on the Mate. Me pacho mate. Matias ye. Me da se pa kwadwo. Ye da se memfa de wo twa to okra. Hello. Hello, Marco. Yes. Good afternoon. Me je super. Me nua be ma be na me hia na wie. Yo, me pacho ma me ntie wadwe nche. That's it. Na nyamoka nyinaa no kure yana ya se no se ya kwa kwa nisa ni kina hoka ni yie mu se ya mu baibo nti na ko na ba ku bi show se friend aja ai apam ni hoka se no o di ema gonye de ro me kasa no oje ho ema agro no ye de ho o da se apam dada de sa o me ka na oje ho ohina isi do se ohina isi de apam dada ai apam dada se oka usa ta se oka baba muso ta no fa di ama gori e fa papa ema agro no ye fine mate ni ba to Sompa e ba ri abe Sompa last year March ne bae ti afi ne ye kwa afi e ba afra mo kwa afi ai mo de manga le yi bibia o ewade nyamia ade chedie mo fa no kwa nyame sha mo nyamanka mo amen ba ye da se pa we atie phone ti ye de afrefo ni besi na ohine yire na me ka bibi se ya tete apam se memfa aye afa na wi ohine yire ma memfa wi mra Hello, mommy. Yes, nanka mawiyo. Afternoon no, minu abe ma be na machia ni. Aka na ma san do. Ayo. So, ba mo kan na so. Me first ma for na. Wala idie. Wo ho. Emwa. Anytime heba meshedro no Hajia special local food and point homeopathy clinic and afin so Leicester Ghana Limited omdi ya toothpaste and a brush aba and oyine awari mu nkomo no ana yegusu a kona wotwemienu yedi hu nkomo boso mefufra yesimu enso so yedi hu nkomo wasem atwato a wode bemba efa ya hu ne die ene awari mu ene sune ban bi anipa bi timi dead utimi se waware wo bonsam ene de wo beye afa ho no kan wasem atwato mai enukre especially with bed so ya sacred ko wa ya dia hotie ene ko yeah into obi ane ne huni jarema na emunye fe yes e bia do wasonte wasonchi emfi na na de akoto pillow so be wa de beti na pillow case ni na ye na afi so de mekane se so ko wala obonsam a menyame ne bonsam ni mupa apamo akonwa no mapia akọ baabi ama no
Abirotia we dey facha me enye hwe enti yen chance na yaka ahonidie na yasan so aka se waware mu na miema nkoye wasemetwa to fama ye na me se ma me di unhu ni yempefi aware yempefi okay enti especially wo call bed so a me pacho siesie hu ansa na akwa akoda woni ukunu ne da wo na oyire ne da obi yan siesie ne ho fine wanum ne oba bia no manenya kama ansa na bia wakọ bed so and again so okọ ware obonsam me se me nyankopon ne sa abonsam kro ni enye se ema bebro ho ama me ba se ya na wono mo sei sika adagye bra ode be ye adwuma no kra no ode te your friend is saying odifuo bi nchen ene akwankyere de ye ne de enye nyina ne ye de ma mo ade ba ko a waso wani ba bia wo hu ne se onyankopon tie eye yesufre oye mpaibọ tiefo na eto da bi na wankasa ne se wugina wo dem ba bia be kwa akoto oye ye de ma waboden no obetimi akwa akoto oye ya ye to na bonte wo store yi bi me ba cho wa betimi amanyankopon wa shira so bompa ye gina bible tresem ne so ne boso mpa ye ma me ye di ho adanse enti ye kanfo de ama obi a se wokuno jeje wo yire jeje wo bi jeje wo a bompa ye bonidin na gina nyame asem so boni tiri so mpa ye na wankasa to da bia anoint yourself wankasa betimi agina betimi anoint wo ho se mpo ne ye to waduro ye odan krampo na ma me wankasa mpa ba obebo ne na da ntimi mo mpa ye ma eyi entuto nhwe wankasa betimi agina wo dem abompa ye se wakoma mu ye fine na wadwiri mu ye fine na se bia wo de akoma pa na ebompa ye na Holy Ghost betimi atiasi so wo de wonkwa na wo hoba nyame wo kronkro betimi aye adwuma won ho enti ye fa ye dadwe ne ye ha obonsam bi ha eto da bi nso so ana eja bonsam na ofiri wo fie no akwahye wo kunu nim se be ye obetimi ako de etia because onim se wo kunu nko an obi obetimi aka asem a wakoma bebubu abaye mre ana se bia obi a wo yere nko an na wo ka asem na wo ya de betimi aye oyam ti no yetimi de koso ye no so me pa cho bompa ye sufre nyankopon anadwo na wa sorry na wadi de ama wo ho ene wo kunu no eba ne sa wankasa no ye nkonimdefo ema ebi nso so ka wo kunu otimi de ne ho efiri sampokire bi na ye de aba beso ye no so nti no de ameka nyina nsa enya mpai bofo na obetimi nso so ene wo kunu no na wo yire nyina mo mpaye mom eno ya netimi bua pa yes woni abusua ni nyina morning devotion say ye jai basanki yetimi ahase biemu a enke beboa ye nyina ye beda ye mo mpaye ye sori a ye mo mpaye brebem daytime bi wo na weekend bi ye wo fia ye mo mpaye saade no so etimi bua na niema so so a ya ahase ye se eyi kai wo kan na edo no edo na ye de hyase no bra wo hu me foforo niema na mani gye ho de na wo ya na ma me etwe ben pi na na ye gyan no yenka ni nyina mom the first no obi wo one room no doesn't mean say wasa lose interest e wo nipa na kono de ho enti woni nipa no wo dan ba ko de but niema na wo ye kane no first pa blush as ye kura de bia dadan motim ne sha be na monya single room kura mu bai be no nche se bia nkola bam ni ntino niema be sesa ma jai sa niema medasa yo Jerry fa wasa me twato emaye Mami, me de very short. Omo amotete omo hunkafo no. Ana wo na otete hunkenia. Asema me ka chewa ne se ye fo obi ade ni ye. Ye fo obi ade. Ense okọ ware no no. Wanko